ngicela ukubingelela isizwe samabhinca kanjengamanje sengifikile lapho umuntu kwaloziza bafethu namhlanje angizile ngento eningi kakhulu ngoba senazi-ke vele uthi okay ama-albhamu ayaphuma-ke nje noDisemba ngoDisemba ngoba senazi ukuthi ama-albhamu ayaphuma-ke abaculi besila besibathanda kakhulu uMthandeni noKhuzani ayaphuma ama-albhamu abo maqala inyanga nje ngoDisemba manje vele sesihlela manje ugodwa manje sehlise emakhaya insizwa phela manje zimakhaya engimngakho-ke mina lana kodwa-ke bafethu ukuthi-ke ngasiqale nje siyithina nje lana singeke mhlawumbe i-track list mhlawumbe singakeza ukuthi mayimisela ngikhipha kanjani ama-albhamu kodwa nje ngokubahlaziya nje kwethu sibone ukuthi okay ama-albhamu amazobumi kanjani. Ngithema ngibheka nje nami ngokubuka ngeso lami nje uMaskandi ngibheka ngabona ukuthi okay ngibona kulezi zinto lezi iKhuzani bo nelento le noshumi kaMaskandi lokhu kudlala ke-CBC1 nje njalo ngesonto la kukhombisa khona i-reality show yabo uMaskandi behle besibathanda kakhulu igcwama elisha nawo uKhuzani. Ngithema ngubheka i-reality show kalo igcwama elisha ngabona ukuthi le reality show leya imnandi yona iyasifundisa futhi kakhulu ngempilo abayiphilayo. Ngithokozela kakhulu ama-episode lawo oqala awu-3 nje besaphumile ukuthi okay la kukhona ngoba isikhathi esiningi le reality show uthi mawuthi uyayibheka kahle ubone ngathi kahle le reality show le ibingayinhle kakhulu if bekuyangizwe kahle because manje incike kakhulu kungizwe uyena ungizwe wenza sithokozele ukuthi siyibone uyena wenza yonke le nto ukuthi nje isifundise futhi ngisho ekhuluma ungizwe yazi kakhulukazi makhuluma ungizwe sithola isifundo noma yini la soyikhuluma khona. Into engifike ngithande kakhulu kuleyo mina kule reality show leyana ukuthi hayi no then bese siza masibhekana noMthandeni uyena vele yakhe ngqo reality show ya phela first ngoba yakhe phela reality show uyena owaziwa kakhulu kodwa nje hayi bafethu ngeke bas-ke angeke ngisho okuningi kakhulu nawe uyenze ngendlela yakhe yabo kodwa mina ngicome kakhulu leli phuzu leli langizwe ukuthi ngoba ngithole into ukuthi yena akwazi ukufaka ungizwe kule reality show yamsiza kakhulu leyo nto leyo because nama-numbers angicabanga ngaphezulu kunala yaKhuzani ngoba ngizothi masibheka kule yaKhuzani yona i-reality show phela siyathanda ukuzwa ukuthi baphila kanjani kodwa nje ayinayo leyo nto leyo leyo drama le esilindele kuma-reality show asiwaziyo nawasiwajwayele nje ama-reality show ukuthi hlezi ukhona idrama ikakhulu kancane uyakuma-meeting nje angazi bafethu lapha ngezwa ngani naye mhlawumbe ningena wabuye nami niyithole into esuke niyenzela kodwa nje mina ngiyawahlaba ngiyawahlekiza impela-ke angiphathi khona kulama episode awu-2 ukugcina aphumile ama-episode ngivele ngabona ukuthi kahle ayisekuphelile kahle kumele beyivele beyivalele le reality show yabo bobabili because manje ngiyabuka ukuthi ayisekuyayibhorela nje like sesiyazi yonke into yabo manje ayisekho into entertaining abe besenzela yona phela njengamanje nonto engiyibone kakhulu kulama reality show abo lawo kokunye ke singakhuluma ngakho yini asicelela kuma-reality show abo kuphela ukuthi kahle siwabona kanjani mhlawumbe nomunye esengawubeka umbono wakhe ukuthi no yena for i-reality show le uyithandile mhlawumbe imkhombisele enye iside la ngabaculi babo kanjani kodwa nje because bakwazile nokuthi ba-approach iy'nduna ey'thize sibone indawo abahlala kuzona omunye uhlezi sisibayeni mayixoxa omunye usentabeni yabo into kanjalo sikwazi ukuthi sibaze abaculi bethu kahle sibangubani but nje all in all